kaisa nang update drenai hingke update drenani sekang tini khoroksa taku comment khlaika ganrang bo comment khlaidi norni comment rona ang phirogo te comment na ang suirio haipano omo jotni bagai ungui mano eba nangai tongna hene aboni bagai kang wanchuka onbago video masnamka hingke kok wngkha ma hai khoroksa taku ni je Tripura Gramin Bank ni bini passbook kamai thangka abono tei kisa video sanamke chanai hingke aboni tei boano comment khaika angka comment ni phirungmono tei ang video masnamani hingke ang aborno sanai eba jotno nang sawo nong tomuno passbook kamai tong nongni jani bank ko thangai nai norok application redi eba norok bank manager malai sadi je sar ani bank account kamai thangka ana aboni karoi ano tei kubuni kotal bank account eba passbook ano redi aba hike saka hingkai nang logi no manai painai tei reason sadi tangi kamakha kama hai eba application pan redi hinchaka kai application maranai ngete kaisa ko PAN card tabuk PAN card norok tomung no khwlaina thaka hanggang kai PAN card ni tamo tamo jeta sulaimung phaika tabuk 2026 o je Bharat Sarkar eba Bharat ni government ni tui je kaisa change khlaijak document ga a document ok tamo abono nainen sekang norok takpono kok brok hindi tech and entertainment YouTube channel no subscribe khlai konga subscribe khlai paidi norok tomono o video no norok sajagi tongha like khlai di tei busuk bujikha bujia comment box thangi comment khlaina mo tapogli ga paidi tini update hinga wa haise je PAN card belaikana nangmani abo aikor bibag eba income tax ni kaisa document eba kaisa identity proof hingke o je identity tam ni bagai tabuk nangkai kobangma jagarom di chung je kunu loan nahanani ba gari painani ba malkhung painani hingke aba hai ba je kunu job chung runani a jagarogo hingkai PAN card belaikana mandatory ngi tongkha hingke PAN card tabuk o 2026 o je selaijak mani document rok hingkai tamo nini Aadhaar card by no PAN card ungo eba Aadhaar card by no PAN card link bo ma khlayo link khlaya hingkai jengabo fine ma khlayo abo tei rok ni rok khana kana gabo lai thangnai sal rogo ngai thanga bos waisa eba yearly waisa abo hai PAN card by Aadhaar card link khlaina bagai linkage ni phayo abo link khaina nango abo link khaina bagai 1000 rupees nango hingke tabuk PAN card ni document jeng selaijak mani gobase je Aadhaar card to nango Aadhaar card by mobile number ni link ma tongnai logio tam document nangnai nini date of birth proof ni bagai eba date of birth phanori tongdiri aphano tongdi nini date of birth ni bagai hingangkai nangmani hingkai voter ID card ba voter ID card to bo nini date of birth jeta mention khlaijak ma tongnai date of birth nini mention khlaijak kari hingke voter ID card rekhai reject phainai te kaisa document hingangkai madhyamik ni je certificate eba madhyamik ni marksheet nangnai hingkai te kaisa kai tamo je driving license hingkai marriage certificate a document dok deskapano nangnai hingkai aboni bagai norok note khaina rakdi hingkai tei norok boyang tei jodi khaiga hingkai PAN card dakti mani man aboni website bang sairenai NSDL tei norok khlaidi NSDL tei norok khlaika hingkai dakti PAN card mannai email rinani ta pokdi norok PAN card apply khaipro hingkai email rika hingkai ni a email o PAN card phainai PAN card phaika hingka aba PDF khlai borok rohoro 24 hours eba 48 hours ni bisingo PAN card phayo hingka a PAN card no khulngani bagai nini date of birth nangnai date of birth na bawa haikai rinai hingkai nadi o jagao takrom di nini date of birth tak samakok nini date of birth 4 tarik 1 mas 2000 hingka a jaga nini tamangnai nung a jaga space riawoi no nung mas sine je 0401 2000 ama hike nung space riawoi maranai abono nini a PAN card nainani bagai eba open khainani bagai nini password ama hai hingke norok saiman kana je kisa update norok no romani hingke norok o video no mansak norok ni friends thane share khlaidi oma hai related video nai tana muchungi tonga hangangkai kok borok hini tech and entertainment YouTube channel no subscribe khlai tonde asuk no jotono hambai horkaham।